Hadin bakari Bhoi district kayo ya kanam kum ka aspirational district jong ka jela Meghalaya ka jingponam kum ka district ka basbo ka khandau ha bathung jingthung bat ka jingdon ki nongsang shnong ki beet ya ka mei mariang ha kene ka kenti ka bamantapat ka shnong nongpo kala kentiu ya kanam jong ka Bhoi district barok gawai ha ka ba prime minister bodon buram kari India Narendra Modi ula penbena ba ka shnong nongpo hari Bhoi district jong ka jela Meghalaya kala yo ya kanam kum ka shnong ka bla pentrei bha ya ka jing Shna ki ying Baduk kabala jukhot kum ka skim PMAY kabala penmang da ka Ministry of Housing and Urban Affairs na kalyang jo menteri rangba ka jela Meghalaya Konrad Kesangma ulai kublai kerpang ya ki bor Pyniaid district hari Bhoi lapen ku burom ru ya ka nongpo town committee kum ka best performing nagar panchayat lapen ku burom ru ya ikong Lucy Bon Sengkli ibana ka shnong nongkhra halor ka jingla jong i ban Shna bha bat ban penon kam hok ya ka skim ka bala penmang सम्मानित करने की कृपा करें। अब इसी क्रम में माननीय मंत्री जी से सादर आग्रह है कि जीएसटीसी इंडिया में इस श्रेणी में नौपुर नगर पंचायत मेघालय को तीसरा स्थान मिला है। माननीय मंत्री जी से सादर निवेदन है कि नौपुर नगर पंचायत को सम्मानित करने की कृपा करें।